Shalom. Selamat sitamu lancarita Pak Mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja edisi Minggu Mak Penak Pak bulan Kasera tahun 2025. Lata basa solanasang tu kadana puang apa dolo domai mai komita mas sambayang. Mak kure semangat kan mati olomi puang tu mintu Pak Kaborok sia Pak Kamasiami lako kami solanasang. Nalambi atunna la umbasa sia lakinannung tu kadami pasakekan sia bengkan kamatotoran denau Pak nayatu kadami makdin unala inan melo lan penangki angki makdin umpogawi lan allo katuangki lan sanganna puangki pong Yesu kinai mas sembayang. Amin. Karena puang tu lata basa lan atu tetemo lamai sura kareba kaparanuanna na tonoranni Lukas pasala sang puluanan angka sang pulo kasera sailako angka mak pentalung pulo mesa. Ulunna kada nakua tosugi na Lazarus. Dan misa tosugi mak pakaian melo masambu lango-lango sia sampin ballo mak maruak-ruak bang kiallo-kiallo sia manaman bang katuanna. Dan pole omi misa to mase-mase di sanga Lazarus unnoko dio to katengkanna nakarupu bang kele tu kalena. Lamoremi ungkande bangi tukande mara dao medana tinde tosugi apa sangadi asu sae ulepai kalena. Pakalan den pisan matemi tuto mase-mase iya to nasolani malaika naparokkoi rianna Abraham. Matedu kami tuto sugi na dipeliang iya ton nalammo naraka maparri mi nasading umbangun mi matanna natiro mambela itu Abraham sola Lazarus diong rianna. Metamba minakua o ambekku Abraham kamasaina suanna dikka tu Lazarus na otoni tu tampak rakka na rokko tu uai nasakka ibangi tu lilaku belanna tang kutanan mo tu malalang na lante to api. Apa nakua Abraham, anakku, kilalai to mutuo pa, mangka mo ko unala katanan melomu, susiduka tu Lazarus mangka mo unalai tu kadakena. Apa totemo, iya mo dipakatana, natang mutanan mo iko tu parrimu. Sengak mito dipaden kumila lan kasial laranta dadi iya tu tau indete kela morai lo mati tae namakdin baktu to indete tu tae naola lo mai. Nakuami tu tosugi o ambe kupalaku ammi suai lako banuanna ambeku belanna den syuluk kulima anna adai napalani pena anna da natamaduka indete inan kama parisan. Nakua mi Abraham lako den sia dio tu surakna Musa sia nabi ia mola na perangi to. Nakua mi ta ia na ia to sangadinna ia keden bang siapi misa tu tomate sule umpelambii manasa mengkatoba. Apa nakua Abraham lako ia ketai na perangi tu kadan na Musa sia nabi maapai nala untarimai ken nala dendu kamisa tomate tuo sule na malimbangun diomai to tomate lo umpelambi. Tundui pilei sia turui. Shalom manasu moraka susite tu uleleanna napak pangadaran mi Yesu tu ulelean iya te den misa to sugi mak pakaian melong mak masannang-sannang bang den duka mi misa to kalala sia kelean di sanga Lazarus
mamma sikandapi bak babanuanna to sugi ia to. Moraimi laung kande bangi tu kande ronno dau mai medana to sugi. Apa asura saya ulepa itu kelena. Mangka to matemi tu Lazarus na bai malaika na panokoi diongrianna Abraham. Ia mo inan malabi. Matedu kami tuto sugi na dikaburu. Ia to nama pariliumo lan naraka mentingarami na tiro mambela itu Lazarus masannang naria Abraham. Metamba minakua o ambe Abraham kamasay na dikka suapi tu Lazarus na oton ni turakka na rokkoto wai na patodoi tulilaku belanna malasuliumo lan teto api. Apa nakua tu Abraham, anakku, kilalai mangka mau mutarima tumintu melona to mutuo pa lan lino. Apa ia tu Lazarus mapariliu. Totemo masannang mo ia indete amu maparri iko. Senga mito na alla ki lombok mandalan liu tu taibang misa tau ulambanni. Nakuami tutosugi makdin rakami sua tu Lazarus male lako banuanna ambekku na pakilalai tu syulukku 5 dana tamaduka indete naraka. Nakuami Abraham dan sia dio tu surakna Musa sia surakna mintu nabi. Na ia morana perangi sia napogau. Nakuami tu tosugi ida tae nala umperangi syulukku tu surakna nabi. Den pi ia tomate tuo sule male unnadai na mane umperangi. Apa nakua Abraham, ia kenokai umperangi tu parentana lan surakna Musa sia surakna mintu nabi, inang tak duka nala umperangi moi na tomate tuo mo sule unnadai. Lame kutana nak lako kita masolanasang. Apara tumipurai lante ulelean. Tosugi raka, Lazarus raka, Yesu, malaika, atau apa kita tu mikamurai. Apara tu tang mipurai lante mai ulelean. Tosugi raka, Lazarus raka, atau apa kita tu tang mipurai. Moronganna mimakdin mendadi salak diomai te apa di ulelean, umbanna tu mikamurai, na umbanna tu tang mikamurai. Maapai. Murai na aku lasusi Lazarus belan namoi kalala sia kelean apa naba malaika mentama inan malabi. Tae kumurai susi tosugi tu unnapa momelona lantelino apa sanggang nama parri katampakan na lan naraka. Apa ratu nakamurai puang kapenomban tu paralu tatandai. La tatandai kumua ia tu penggauranta lantelino la diukung katampakanna. Moi maparri ki lantelino apa la diapa tu kamasanangan dako lan suruga. Ia ketarangi tu apa napogau mintu rapunna tetosugi la mupilei la unturu rokomika Yesu tae raka saba nang la diapa ke atun nami. Ia moto apa tu paralu la tapogau ia motu la ungkamaseki padanta makrupa tau pogawi sialan katuanta paralu ki tu matanga melo umbanna tu paralu la tapogau la kotosenga tu nakamurai puang kapenomban. Turui tu kadanna puang kapenomban ammu tuo. Amin. Mai komita masambayang. O ambeki lan kadatuan suruga, mak kure sumangak kan tumintuk mama semi lako kami solanasang, tumak din kirasakan saya lako atu totemo. Kure sumangak tu kadanmi, den naupa na menjadi sulo sia arrang lan katuangki. Sia la tontongkan mendadi anak mak perangi,
lako tomatuangki, lako gurungki, lako kakak guru sekolah minggu, lak biraka mati kalemi puang. Mas sambayang duka kan lako tomak parenta, jomai pusat saya lako pelosok, tontong komi urrondongi sia benni kamatatoran, den naupa na mak din mak parenta melo situruk lalan pak porayami, pas sakke kan solanasang tumintu taummi, angki mak din tuo situruk lalan pak porayami. Langsanganna puang Yesu kinai mas sambayang. Amin. Pada moto tupak nanungan allo yate jomai sekolah minggu gereja Toraja jemaat Lahairui Balikpapan puang tontong umpas sake ki solanasang. SMGT luar biasa.